Alright, game we're sakona ngai albani wathethete kana silanda kwenza khona ke ngoba mlando yomcimbi akusina nyeke namhlanje kulonyaka ulimbo poetry awards alikhuleka khona la namhlanje ayithi kule phakathi ke insizwa la esihlelo phakathi insizwa namagane insizwa nomlando insizwa esisebenza kakhulu ngoba sona nomsebenzi umkhulu kangaka akade kwenzeka namhlanje la umenzi injabulo ukusebenzisana nama-artists sakuthi lapha ama-artists amancane showcase umsebenzi wabo ngelula uyathetha endleleni abanye banamaphuzu lapho nalapho ukuzama nje ukuthi okay abantu abanikeza iplatform bazokwazi ukuyisebenzisa emaqhubeke beye phambili and having an award doesn't mean ukuthi ufuna abantu it just means that umsebenzi wakho siyawaphulisha and usebenza kahle ngenyama kahle usuthi wathi award asifuna bakholwa ukuthi vision leyo yakho futhi inkulu kakhulu futhi ukuthola ukuthi kwakuyisikho isikhathi ongasikhola noma sikhola ngithimba sasifuna number one umsemkhakha poetry awunikeza center stage la khona ibona beshwa but isinaka poetry ukuthi bahlangana abahlabathi lahlukene benza umsebenzi wabo kakhuluma noma ayibona but yikuphi lapho nabanikeza something absolutely isebenzi ibhalile ihayile ibeke kahle creativity ngikona yimini umsebenzi wami omkhulu kodwa siyathi akesifanele iplatform yakho bayisebenzise babe nominated sibone ukuthi wena nje ukuthi umsebenzi wakho number 1 best ngabe unalo bakusekelayo kule kwa session ilokho esibhekana nesifundazwe noma nikeza ngethuba bakwazi ukukhula inamandla kakhulu ebanzobo ukuthi ngempela into enhle sonke sishayele izandla phakathi kwesonke izandla lesizwe sonke nje saseAfrika sibona into ezikhona lento ukuthi lisebenze artistic into sizo swapha ngiyangana nomsebenzi ezisebenzi wena ongathi mhlawumbe amaqhinga ukuzona isikhathi 2 ukufanele umsebenzi wabo ayikuhlonipha nasemphakathini nomsebenzi wabo and number 4 abangakwenza ezikhobi umuntu umsebenzi wakhe akawenze as i-career and business phakathi so that bezokwazi ukukhula abanye phambili and akakhulu umuntu esibona ngiyabodlule akube kukushe sibona nje and bengafaki abantu into ngisho ukuthi uma kukhona umenza sidingo wesize iba ne-creativity yakho and kube unique wena I know siyamakhulu bona baphethe umuhle umsebenzi iyazi ukuthi njengoba umkhulu umsebenzi ongaka anisebenzanga nodwa nolimo khona mhlawumbe ama-organization amanye bamsele nawo ama-stakeholders ethenda bamsana ukuze behlanganisa lento enkulu mhlawumbe usakubonga khona amagama njengoba wasebenzisa ngakhona siyabonga kakhulu sisuka kude ngicabanga ukuthi abanye abantu abasithole kakhulu sesifikela umasipala wetelo ukuthi yangotheko phinde futhi kube ama-venues esosebenzisele abantwana ukuze kufikele umzuzu amanye ngahlukahlukene njengoba namhlanje singena khulu ngingakho baningethela abone umsebenzi kulula ukusinika nje YouTube baningi nabo sesibangala hambe ukuthi bajabulile siyabonga kakhulu baqhubeke kahle yonke into saphinde samhlonipha nesiyamalanga manje show so-ke siyabonga kakhulu baningi sezandabo siyabonga kakhulu abone umsebenzi omlaphathi kwenzekile next year sithi 10 years yimaro isho umenzi next year sithi 10 ayi mfethu ke angifuni ukungena kakhulu lapho asithemba uzobana TV kube kwenzakala ukuthi sithi 10 isikhola ngidela asazi ukuthi uyithola umenzi ke lo omunye wethimba lo uLimbo Poetry and Honors Award and wasike umsakazi lo uyabuza nenkulumo ayikhuluma ukuthi ihlelekile bese siyabonga kumenzi ube nesikhundla uqhubeke nje nikhule siyabonga kakhulu abele bone kuphambili siyabonga kakhulu ukuba yona ke i-founder noma ngithi co-founder yoMulimbo Poetry and Honors Awards futhi futhi usuku lwenkampani uMulimbo legacy media nabanye abantu abahamba phambili abahona ke lo msakazi mhlawumbe
asivumi ukuthi labantu bonke benza umsebenzi oncomekayo just because bathatha umuntu osuke enganako ukuyithemba nokuyithemba kancane. Thina-ke esizweni sethu if wenza ezokucika poetry music nanani even ama-families ethu awasapoti ngendlela okuyiyona. So bamane befike nento eyokuthi ena hawu kanti nami lento engiyenzayo engizwa ngaphakathi ibalulekile. So nje kuya-encourage ingane and kuya-encourage-ke nabazali-ke manje babone ukuthi khona lento enhle eyenzakalayo. So siyabonga nje kakhulu. yazi ngiyakubuka nje nalento ukuthi amadoda yazi ngiyacabanga mhlawumbe wakhala kuthiwa 2 years ofulibo 3 years 4 years 5 years kwesinye isikhathi noma isakalisenza ngiyawuthenga yabona phela manje so masikhuluma namhlanje sizothi nani next 10 years into kakhulu yona le mhlawumbe sibabona phela bemzonke omuhle noma abakhulu futhi naleli support ingane zona ngiyazi lawo support umsebenzi wabanye abantu esigaba nosikhuluma ngomsebenzi ushaka phambili kakhulu ebeseke ningayi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga sibona isithunzi lapho. Yeah. Ngathi abantu sisekhona kanjani? Sisekhona. Yes. Ya sisekhona nje manje bethu ngoba khabe kahle ngibonile ethombeni, ngibonile ama-nominees, ngibonile abaphathi yonke into bakhulumile sekuthi nawe nyakoza futhi ke umsebenzi omuhle yokumkhulu kwenzeka uLibo Honors and Poetry Awards. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Kabsi ngane yakwethu. Mina nje ngicela ukuthi ngithi bese sengithi saze sasebenza live sasebenzisana kamnandi kanjani. Siyabonga kakhulu sithi nje uLibo Poetry and Honors Awards aqhubeke kuye phambili. Ubuhle bobukhona namhlanje next year akube ungaphezulu kwalokho. Siyabonga kakhulu. Ukuthi veke leli. Uthi kam, uthi Nkosi. Siyabonga kakhulu.